Salut Diorol, Donema d'Entolagad. Irio et Mam et Saven ar gapucine des Brest vite cosial de un disquizade et goberenou digustum awalar, medagenta et komzom de Leoriou, ragder wabedaouz et des plugunes kishen kemper ar salons liesiezek et vidar yawankis. Kaji milden deud da veladenni, an anterkant benag a skriv an erien, an eus grit salons a Leoriou vidare yawank der et plugunes. Kenneget doa oberenou e meur a yez, galeg sosnek, brezonek ie, apez ne kiken boutinaze. Chiwas e zeus bet gwechal staliou leoriou e brezonek e kiper, neus kemi eriou, a ne evit kaout leoriou e brezonek e red mont var a rouedad ne lerke toucha la leor a sed am jonj zo e bouez. Tal voudus e kaout aliam fetis gant al leor, da skouer vid ar vrezon egerien yaouank, eme prezidante sar salons. Dreistol vid bugale, a zo skoliatet en teniu diouiezek, a pan e war ke brezonek o zut, emad mont baleriouse vid gwelout pesor diba bazo. Peadra da voueta botek an ta nedelek. En ini en eus iginet a peget an oberenouman zo an avezet mat gant lo deus ur zelerien. Rak Jean-Pierre Livinek zo bet kazeten er diouiezek e franstri e pad ur penan mat. Var eleve membrement hag abuzi a ra e amzer o sevel oberenou arzel, le nafent e veltan. Cheteur potre de eterstal trao kour a vet kaout un sérieux. Var zu ar bandenou treset e ya buan. Avechou e velant tiandramant helan implij ur paf, ur bing, ur blong hag ar pas eus kantadou ki se helez ober an daolen, me nou ket o klas un draben agressis. Gwell ur din rastelat ledan kinan. 8 €. Ouais, man. A fotachet disping e re a arant a vet kroen per hagont eo an igin hag andrase avec avet e pepler. A lious o brao, sur e hel an ober an dramenag an an ahe. Evit ur fous an dramenag isse. Me amman, yo du meus deja, set une ket an set war evit an draman. Led ur choaz. Nandal leviche berni ou paper partout den ti hag a helchen ket ober an trabeket. El raison veret chom skler an atelier, pa vekret tout an trao ger. An awen aza a vezul, trorein, didrorein, stagain, pezistagain. Pegen brau ton paperze. Enta? Punaise, brau ar roaz pa vez peget a roget, a freuzet a guzet. Evit ma vedo e pegenta, pa vedo prop a neet tout. E pa durble en eus savet Jean-Pierre ter daolen daouar nugen. Milia daou a herveja eus o beret, met te ganet ar folanter kroenman deus nitra, diplomet e obet deus an arzo ger teurgoum bleso, poen e wadean, kroge barendro. O teskimant, pegur meus ket jamez gret an da ekishemant. Setu bet taolen e on drabenag e teskan nevez, hag ar war vuez, deski. Dichkain, hag enem sevel en dro goude gwarlz ar voudou ar vue. Jean-Pierre zo bet klan brazge du ring beu pat daouvle iro ki lewe, ar ruedeo, ur an digol. Mardout chomet ahe, eo vid ober an dramenag hag e peus kaz mur a bilchadur, gouzout ar esmat, tal boudeg ez ar vuez, pa out bet en tremar pa d'or penat. Hag a eme meus ran tan war vuez kemen am a hel an brama. Leun a li, leun a fent, ur blijadur a vid ar vignonet i tremen deuet de vel an nevezenti, stel an arzour a ben ar fin. Farsus eo, a liamet ie gant ar politikerez a vechou, André o ene Jean-Pierre ie. O sub e vo d'ar dizolain ur loden vraz deus ar bed marelekse er gapusenet, adalek an tchetan a viskerzu.